Pausede Jumpum Oibamar Oibapau Kara update Taujari. Hauki Bapung Kunmari the Mui Chamaganipu pause the boyki Mari Lakide. Pause the Vidi Red Sada Manga Dasmik Nipan Were Mui Chani Kunkanipan Tisars Tauke. Hauki Bapung Kunmari as the Mui Lisingani Samri Kunkamanga COVID-19 test over the Mui Chamaganipu Nauna. COVID-19 pause the boy Mui Marina Lakidre Ida Manipur Lengaki Health Department Gay report na Aire. A report as again Matugina Nasigo in a positivity rate Sada. Mga dasmik nipan oike. Hauki bapung kunmari as the positive oiki pasing adu di bestong porda tara sandel dan nipan sese porda tarian. Impal East kun Impal West humpuga taruk kaksing da ane. Kamjong da ani kangpopi da tariat senapati da ani tawal da ahom. Ukrul da tara gom doini positive orak labasing asi tara ka apun bakan pam kes la kamaga. Lising tara ga nipan cari humpuga mathoy sokre. Hauki bapung kunmari as the laiki da pasing adu di suasan porda ani Impal West amamade. Tawal da amani miyosing asi taraga laikidaba migi masing lising amaga sanipan kontra sokre. Hauke bapung kunmari as da miyo chani kun ganipan disars tauke. Maka tarakpa atopa pau amadana state ama faba haibasi rural economy fund bamathau tai se minister. Department of Minority Affairs Department for Welfare of OBC and SC amadi Manipur Minorities and Backward Classes Economic Development Society na. Laukalakpa Economic Development Program EDP scheme ki makada poultry yen carpentry ki masak mathom spare amadi face fingering na chingba polam jeng Manipur ki minister and berenda yen thokre city convention hold pang thoki ba tharong ki athoi ba pituglen oina sarok ya ki ba minister and berena hai asi sarkar na piri bamateng asina minority singbo entrepreneur ki lamde hiana chakhona ba hona bada asoba mateng oiragani Ngasi yando ki bapolom jing asi imung lising amaga chambai taraga nipanda crore amaga lak taraga humbai ki poultry fire crore amaga lak kun manga ki sprayer na beneficiary lising ani chamga ni fuga mari da pire crore amaga lak kun thaka taret ki carpentry to kit beneficiary lising amaga chong humfuga manga da pige face bengari na beneficiary lising ani chanipan supna hom da yen tokle PMJ BK ki makada crore sahung kun gama thogi project chani humfuga mari loikre Satri subnambari crore ki jom tara kanipan project implement tawkre. Loin rangasi yenthok liba Impal East thawpal amadi chanten ge minorities student sing da punna cycle lising amaga sambu kuntare di yenthokle. Mamangi sarkar na MOBC da crore chani da ki hena thadaram da badu hause ki sarkar na crore saripan ki makha da thadare. Saripan ki maya da thadare masimana chingi miyam na sarkar asiba yari bane. Miyam na kanaba vote pige yadaba miyam da kanaba vote pige yadaba leader lai Madudagi Prime Minister ki direct benefit transfer hodorapane praja ki phangpham thok khudimak soidan pigani jumthong khudiki beneficiary singda befam thok pirabadi soidan sakot porakani transparency wana thabak thok mathau tai state ama phawai basi rural economy phan ba dargar oi aike Nagalamarom da BJP laingak sing amadi tamgi miyam gi apam bakhang bi balai khak ne opposition party na lan lam jeng na hona bane Hajik Manipur da paliba BJP sarkar asi singamadi tamgi miyam gi apam bakhang bi balai khane opposition party na lan lam jeng na ba hona bada praja miyam da lobi ganu haina demand committee on creation of autonomous district council DCC ADC Pharzol Kamjong noni amadi tenglopol Manipur gi mekhi ki apel tawrakle DCC ADC convener Simon Kamene Thadorakpa Jerolamana hai Manipur gi story da amta thoki trip mong da Manipur gi minister and Birendra Singh amadi tamgi praja sing gi jai fana pakidamak tongan ba makal gi program sing thabagoina paikhale go to hills na sing basu pangthokli miyam na su sarkar asiba yam na thakanari aruba tribal based civil society organization kharap opposition party na khulai oina sinaduna ADC bill 2021 gi matang da constitution na jaroi da mong da praja balana lamjingle sarkar asiba anti tribal ni and lan wana bhonare congress na lusing ba opposition party na political gi oiba khudong chabal lawna ba honare opposition party gi lang da thobi ganu Manipur gi minister and Birendra Singh gi district sing marwaina Pharzol Kamjong noni amri tengnopal ki miyam gi apam ba sa khang bi dana tongan ba ADC sing semna ba cabinet ta porip law gi bane masiban hauji pali sarkar rasi sing gi district sing amri tribal praja sing ga mata khan bi ha ba se tagle loina sarkar asina Pharzol noni Kamjong amri tengnopal district jaun autonomous district council tarage election tawbina na basu apel tawke Loina da lakna September kuni thoi da pangthok kadar Tameng Long amati nonde district da Go to Hills ani super tangka ki program da miyam na harau tem na organisi ani sapal tauke atopa pau amatana maming lairaba serra khong marok amati Tameng Long gi kombla GI tek phangle
Manipur की ममिंग लेरबा सेराखोंग की मोरक अमदी तमेंगलोंग की कोमला जियोग्राफिकल इंडेक्स GI टेक फंगले आइन मणिपुर के मिनिस्टर एन बिरेन लाउथोखरे वाफम सिंगरांग जेम होल्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिंधुना पांगथोकिबा बंधन विकास केंद्र 2021 मेला आउटोप कमरी लेना फंगथोकिबने नमिनुनी की सथगत मेला अदुदा बंधन पुथोकबा हाइक्रो किहोम हाइटोप सिंह मंगेना सिंह बर लमलक्ता फंगबा वाइसिंग सेंबा मिठाई जेम अमदी आसार की पोथत लम क्या पुथोक्तना पोलम क्या पुथोक्तना वटकी अमरोमदा संजयन थोंगदा लेबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेड ऑफिस द स्टेट असि तोंगन तोंगन बा बंधन केंद्र सिंह पुथोकबा पोलम सिंह उत्पग लोइना पोलम सिंह असि जोनबा BDB के आउटलेट एंड एक्सटेंशन सेंटर मसु संगा के मारकसिदा उखरुल की सिराखोंग सिल्ली अमसुंग तमेंगलोंग की ऑरेंज जी आईटेक पिरकपदा IFM अराव फंगदोरकले मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा सिराखोंग की हाथई सिल्ली मियामना सिराखोंग सिल्ली आइन हियन खंगरब अमदि तमेंगलोंग के ऑरेंज ब इंडिया गवर्नमेंट GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन पिरकपदा भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बिरेन बथागसरी एन इरापत फाउंडेशन मणिपुर IFM के जनरल सेक्रेटरी के एस गवर्नमेंट लोंग तदोरपा सेरोल मन आइरे सेरोल सनाहाई होके सही लिसिंग अनि तरह तरह की जुन की से तरह MDU होल्ड पांगथोके बनोंगमगी ओइबा सेमिनार सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड मणिपुर आइब टॉपिक अस्ता खन्ना नैनदुना मियामना लौखिबा वरेप तरह तरह की मनुंग तरह निथोई सुबदा याउखिबा वरेप थबकता ऑनथोक पिरक्तुना नेटिव क्रॉप की मनुंग चलबी नेटिव क्रॉप की मनुंग चलबी हाथई सिली अमरि तमेंगलोंग ऑरेंज GI टेक पिरकपदा IFM न नुंगाइबा फंगदोकसरे मासेना लौमी सिंह अहन कानबा कया फंगलगनी कानबा सिंह की मनुंग लौमी सिंह इनकम हेंगननबा अनऑथोराइज सिंह GI टेक सिंदरपदा ngathokpa ngamlagani लौमी सिंह बिजनेस ग्लोबल की थाकता पाकथोक चाउथोकपा यारगनी अमदि GI टेक फंगलिबा लमदमasi अतोपा लेबाकदगी लम कोइबा लाकपा हेंगतबा लोइना पोथोगसी लैबा अमदि सिंदरपा हेंगदनदुना टूरिज्म की सेक्टर दसु हेन खुदोंग सहलगने अतै लेमहौरिबा नेटिव क्रॉप संगी मनुंगदा GI टेक फंगबा पीबा यारबा पोथोक कयाबसु अतेनबा मतंगी मनुंगदा GI टेक पीबीदुना लौमी सिंह पुंगनी थोगतबि अमदि इरमदमasi इकोनॉमिक ग्रोथ ओइबदा कुमांग सौसलहनबियु आइना मरी लेदबा सिंह पुंगनी सिंजरी आइना सेरोल सिन मकाताना फंगदोरकले पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह मागी मिनिस्टर सिंह लोइनन रिजाइन तौखरे कांग्रेस लुसिंगबा अमरिंदर सिंह मागी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का लोइनना फम थदोपि सेरोल पिसिनग्रे मथंग सही के अंगनबदा पांगथोकदबा असेंबली मेखल कमांग ओइनना ngamkhoi स्टेट तदुदा कांग्रेस हाई कमांड लुसिंगबा सिन्ननबा वरिप लौखिबा लोइनना मनुंगदा नागपक थानबदा पेक थालबा कांग्रेस स्टेट यूनिट अदुदा पार्टी लेजिस्लेचर सिंगे मिफम की माक ओइनना अमरिंदर सिंहना ngasi thangchina bita maki pham adudagi tolakhibane चीफ मिनिस्टर ना मागी रेजिग्नेशन अदु खुसिननबा गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित उननबा चटके माइकी मैक्तो लेबा कांगबुसिंदा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मिफम अमा पांगथोकना भाइजरखेबगा स्टेट यूनिट अदु की मनुंगदा मखन नागपक तानरखिबदगे खोंथांग अदु लखिबने मीडिया दा वांगांगबदा अमरिंदर सिंह ना महक पोत तुहत पिरे खल्ली आइके अमसुंग कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी दा मागी वफम तो फंगदोकी माना कांग्रेस प्रेसिडेंट ngasi ayu wari sake amasung mak party dagi resign tawragani haike party ki senior losing ba khara ki de Amrinder Singh po pham thadok nanaba high command hairake bane hairi Punjab dagi Congress legislature jangkhai henna sahi mapan hen ba pham porakraba Amrinder Singh bo Chief Minister oibrik mohut sindokadabani ana demand tawduna Sonia Gandhi da CE ki ana Chandigarh da Congress legislative party ki maroiba मेफम अमगे मांग ओइनना ngasi थांगन मेत पार्टी के अवंग पथाके लिखुल सिंगना आइगे आउखेबता द पंजाब चीफ मिनिस्टर असिगी मायुक्त पार्टी की MLA कुनगा मरी रोमना जानिंगदबगी लालौ हौरके अमसुम मपुंग फान बंगमद्रिबो वासक सिंह इकाई कुमननबगी अमरिंदर सिंह की शक्ति द मखोइना थाजब लेत्रे आइगे अतोप पाउ अमदना अफगानिस्तान की जलालाबाद पोखाइब सिंह द यामद्रबद अहम सिग्रे नोंगबोक थंगबा अफगान सिटी जलालाबाद ngasi thangjina meta pokhaiba gi thadok ahum da yamdrabada miyoyani sikre amsung kun hen sokre ana Taliban official lamada phangdokre ajuk babada aikoi nami ani si ba amsung kun phaw sokle abagi pau phangle ana maming panbi kanu haiba Taliban official aduna haiki amsung petrol gari amada pandam thamlakhe bani aike asok basing adu ki manung da nopi sing amsung angang sing jawi ana mahna ma khata ke पखाइब सिंह अदुन थोगन की बात अकाई की सांग अदु खंगना बमसुं पखाइब की मरम अदु खंगना बथिगत बगे थाबा कमसा थाबा आउग्रे ngase की अटैक सिंह अदु अफगानिस्तान दगी
American singna lan bilau thoki ba matung dagi ahan ba mesimina thok pa khai ba singne thaudok singa duda mioi hum si ki amasum mioi tara gani pan so ki haina Nangarhar province ki health department dagi official amana paugi agency AFP amana aige mafamadogi media gambaromna attack sing aduda yamdrabada mioi ani sire amasum tara gani pan sole aige Jalalabad hairba asi August thagi loisilakpada Kabul airport ta mioi cham hena hatkiba edegadu chathabani haina mosana phangtolakiba Afghanistan ki Islamic State group ke mayol oiriba Nangarhar province ki konung adone Taliban hanagi government adu thuai khrabam tungda August thakai da lekha ki sakti da muhalakhe laiba gasida sakti am sang tangdu laita pa muk anjalan gani aina makhoina wasake aroibada content sing asik marwai ba pau khara asiba pau dam jariba Maribo local news YouTube channel lamadi Facebook page asidagi yang biri pun pathaga sari channel asana tom da kanarabati subscribe to video na subscribe to video moloina like in the share to busu kawi kan namakpo amakhana thaga sari